unompempe wathi hayi akulone lenu elayo ke lapha e-Austral United dathatha uNtokozo walitrowa baluza kanjalo lithola uAndile TK wathola ibhola elihle ke lapha uTK la banje intanjeni TK bathi 2 ke lapha iBree squad ibhola elihle kakhulu lela awu bebangalindele ukuthi lizoqhamuka leli goli kodwa wadonsa intende ke lapha uTK aphambi kwecenter. What a goal, what a goal. Asikholwa ke lapha i-Austral United ukuthi baliphuna iCovid asibone nalo lisanda kususwa yilo ke lapha i-Austral United kodwa le goal elishawa uTK madoda hayi ngamanye amagama sithi liyatraumatize. Wamtraumatize umntanami. Awu ayi khumbuza yona ingoma yayo ke lapha uMaskandi asibone uPogba wathi square pass esimnandi uArnold. Awu madoda